አትደነግጥ። የሆነ ነገር ልነግርህ ነበር። ሰላም ነው፣ እንዳትደነግጥ ግን። በስልክ ከምነግርህ በአካል ብነግርህ ይሻላል። በር ላይ ነኝ። አዎ በር ላይ ነኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አከም ጅርቱ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ ሃይሜ ነጋ እንዳያችሁ ነው። አባቱን ፕራንክ ያደረገች ነው። በር ላይ ነው ያለች ነው። ቡታጅራ ሄዳ በጣም ታገኘኛለህ። ቤት ነህ? አዎ። እሺ ወዮ መጣ ያለች ነው ደግሞ። ታሺ ምንድን ነው? ተረጋጋ መጀመሪያ እንዳትደነግጥ። ምንድን ነው ነገርኛ? በጌታ ድንገት መጣሁ። ምንድን ነው? ሰላም አይደለም ነገር አይ ምስኪን ምንድን ነው? ሹይ አላርጂክ በቃ እንሂዳች። አይ ቆይ ከዛ በፊት የምነግርህ ነገር አለ። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ምስኪን ወላሂ እንጃ ምን እንደምልህ አላውቅም። ምንድን ነው ለምን አትነግሪኝ? አንቺ ያለውን ንገሪኝ እኮ ያለውን እንዲህ ብለሽ ክሱ አድርገሽ ንገሪኝ። በቃ ምንድን ነው? ዛሬ እውነቱን ልነግርህ ነው አንድም የመጣሁት እና ስላመመኝም ድንገት ስለመጣሁ እናቴ ራሱ በጣም ትጨነቃለች። ሌላ ምን ይሄ ቀላል ነው። ሌላ ምንድን ነው መመኝ? ምንድን ነው እንደዚህ ያደረገኝ? አላርጅክ ያልኩህ አውቄ ነው። ምንድን ነው? ብሩኬ ነው እንደዚህ ያደረገኝ። ደብድቦሽ እና በቃ እንደዚህ ሰውነቴ እስኪያባብጥ እንዲያደርግ ብሩኬ እንደዚህ ያደርግ አይደለም። ጥሩ አይደለም። ሲጀመር ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር ቀጥል። ድንገት ነው የመጣሁት ነው ጠፍቼበት ነው የመጣሁት። አረገውም ነው አደረገው። ይኸው ከዚህ በላይ ምን ታምናለህ? እንደዚህ ያደረገ አይ ምስኪን ብሩኬ እንደዚህ አያደርግም ያሉ ነው ጋሼ ደግሞ እና ይኸው ካሜራ ባጭሽ ነው ወይ ምንድን ነው? እሺ ካሜራ ምን ለምንድን ነው? እውነቱ ሁሉም እንደዚህ ሴት ልጅ እንደዚህ እስክትሆን ድረስ የምትደበደብበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ከብሩኬ ጋር አልቀጥልም። በቃኝ ጋሽዬ በቃኝ። ሲጀመር ለሱ አምነህ ኃላፊነት የሰጠህ ቀን ነው። እኔ ጉዴ ይፈልግ እንዲያረገሽ ብሩኬ እንዲያርገሻል ብሩኬ እና ሰውነቴ አሁን እንደዚህ አይታዘዝልኝም። በቃ እጄ ደግሞ ከዚህ በፊት ታውቃለህ እንትን እንዳልክልኝ አይደለም አሽተህልኝ ነው አይደል? የተስተካከለ በእግዚአብሔር ይሁንብሽ። ግልጹ ንገሪኝ። ብሩኬ እንዲህ አያረግም ነው ግልጹ ንገሪኝ። ከእሱ ጋር ልታጣይ ታምነኝ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? በእግዚአብሔር ይሄ የምወደው ልጅ እኔ በጣም እግዚአብሔርን በጣም ስሜት ውስጥ ከተገኝ ማለት አላምን ግን ሲጀመር ራሱ እሺ በቃ ወደ ማመን የፈለግከው በቃ ይቅርብሽ። ታዲያ ምንድን ነው? በቃ ይቅርብሽ። ተይው እንዲህ በቃ ተይው በቃ አይ ብሩኬ ምንም ጥሩ አላረግም። ብሩኬ በቃ ጥሩ ነገር ስላላረግ የውሃና የሙቀት ምናምን ነው ያደረገ ይቅርታ ጋሽዬ። ኧረ አንሳኝ አይደለም አንድ የኔ ጥፋት አይደለም እኮ ጋሽ አስቸገረችኝ። እኔ በጌታ የተቆንጥረ ታረደ ይመስላል። እስኪ ኧረ አይደለም የእንትና ላልዚክ ነው የውሃ ጋሽ እንደሰማችሁ ነው። ብሩኬ በድንገት መጣኝ ሳናግር ጋሽዬ ያለች ነው። በር ላይ ደርሳ ጋሽዬ ደግሞ ምን እንዳሉ ብሩኬ እንደዚህ አይደርግም አሉ። አይ ጋሽዬ ምስኪን አኩማ አርገተኔ ገብሩኬን ሃይሚዮፍ ብሩኬን ሃይሚቾ ብሩኬኒ ቡታጀራ ደምቴ አባ ብራ በሪ ረጌሴ አከ ድንገታን ኡፌ ጀተ ማሊ ጀደኒ ትባኒ ናሱቲን ጀቹዳ ብሩኬን ነሬቤ ከነና ጎዴ አደራ ኢቲና ከኒቴ አቲ ጀነን ብሩኬን አከሲን ጎድ አበደን ጀደነን አቲ ሳፍ ቀበታት ጀጥ ጎመሰያኒ ምስኪና nama boo isheen fakkaattu
Burukeen akkas gootaanaan ani aaree jira burukeen akkas godhe jedhee yaaduu jedhanii baay'ee tokko gaddanii dhugaa se'anii jechuudha. Isheen barankee ajaa'iba irratti hojjette jechuudha. Laa ilaaha illallah. Dhimma jaachuu wallahi gaashee naanii du'aniiru dhuguma se'anii ayi miskiina itti taphatti intalli wallahi. ما إني رالجي بشان الراد فا كوبيتشي يا سلام يا ربي أكيس جاما جربتها جرا جربت سباساني دي من يجرو إما تشاتشو هاي مية أرا بيني في هلية ما واو إندت تامر الله شو أنت فكر يا لا شو بزي زمان فكر يا لا شو فكر نوت نشتري كايد ፍቅር ነው ያሉ ነው እነሱም namatti toltanii hedduu koo bini jabaadhaa isinillee fiqirii jechaa jirtu urgaa jirtu habaaboo jechaa jirtu egaa habaaboo diimaan gizee kennamtu kana fiqirii ibsachuudha mitiree habaaboo diimaan turgumii qabdi mitiree gama beektan egaa habaaboo diimaan kun fiqirii ibsachuudha jechuudha heliyyeen illee habaabitti kana gizee argitu gammaddeetti itti muddaa guuzoo wadafiitti jenneerra jabaadha namatti toltu isuma buttaa jiraan deemaa jechaa jira buttaa jiraan dhageessii beetasabnis akkasii jaallatanii jetti isheen immoo annan akka fe'i yoo ta'eyyuu maayini masqalli gahee jira wanta ta'eef arguu qaba achi gahee kan inni jedhu jechuudha isheen immoo duraan dabarsitee waan ittiin himne silaa malee amma ta'uu jetti yooti didda sanii makiinaa garbiraatiin hin deema jedhee dhiisiisaa jira akkasigaa itti muddaa jabaadha urgaa fiqirii jedha fiqir birraadha si bara birraan kun ayii saayitii birraa kanaa fiqiriin akka isheen sinitti warra dabarsitan argitaniittu fikiriin akka isheen urgooftu gahaal abaaboon kun illee lafarraa urgoofti abaaboo sakana toon ta'in akka antini isheen lafarraa biqiltu kuni hin urgoofti miti gaa fikirii yoon akkanaa yaa birraa kanaa amma kun ijoolleen kun fikirii jechaa jiru jabaadhaa itti muddaa siniin jenna haimeen immoo jaarsa naasis ta'ee miskiina burukeen nareebee mana akiimiillee nageessuu didee jette abbaatti tonimiin gara buttaa jira deemte kootuu nayin immoo garuu balbalarra jira jettee waamte jechuudha fiigaa wagalitti ba'anii nayin duratti burukeen akkanii na godhee jette burukeen akkasiin godhu jedhanii karakkaraa turanii ati isaaf qabattamiti jettee boosse boocha jechi isaanitti taphatti malee boocha dhugaatoon ta'in dhuguma seeni akkasii godha taanaan ani baay'ee tokko laphee kuna cabseera burukeen kana hojjeta taanaan jedhanii dhugaatti fakkaate garuu boodarraa miskiina burukeen lukatti kufee jechuudha dhiifatamaa isheetu na rakkisee parankiisin irratti hojjetaa jirti jedhee dhiifatama eeggadee luka isaanii qabate jechuudha atillee dhiifatama gaafadhu jedhe gadi jettee gaafatte isheenisii miskiina wallah diraamaa gaasheen kanaan dura burukee gargaaraniiru wanta ta'eef qiimii keessa baafatte isheen inni waraane warraanfate inni waraanamu irraanfatu jette duruma anillee gaashetti hin nimiin dhufuun koo maatii kootti liqii koo deebisachuufidha isa burukee wajjiniin parankiina irratti godhanii anillee isa deebisachuufidha har'a taraa koo kan isheen jettee jechuudha baay'ee tokko namatti tola. jabaadha himmachaachuu guuzoo wadafiit way biininillee kuma meeqa ga'e sadii ga'e jedhe kuma sadii ga'eera akka miliyoona ga'uu jechaa jira waaw kuma dhibba meeqa jedhe sadii meeqa jira kanaafuu foloon deemee jira akkani miliyoona galuu jechaa jira. Machaachuu deemtee jirta biini jabaadhu gobos guzoo wadafiit sila ijoolleen keenya wal jajjabeessuun beektu kan oromaa malee
jabaadhu sin jenna biinii koo hin seenta miliyoonallee yoo rabbi jedhe gara miliyoona 3 deemeera amma meeqa fa'a kan inni deema jedhee yaadaa jiru inshaallah hin deemta hin geessa achisi jabaadhu sin jenna guuza wadafiitii heeluun gadhiisine akkuma qabdetti namatti toltu dhugaa dubbachuu fi inni babbareeddaniira inuma babbareeddan malee jabaadha burukee fi haymichoon immoo gara tasaba isaanii deemanii jiru gara buttaa jira galanii jiru baga nagaan galtanii waaw namatti toltu dhugaa roobni achi akka finfinnee biqilatti fakkaata karaan nagaa jira koo achi akka finfinnee keessaa kana miti roobni iddee hundaayyuu finfinnee fayyuu halkan guyyaa walitti roobaa oola roobuma iddee mi'aan jiru roobu miskiina gatiitti isaanii gatiitti agarsiisaa jirti kunoo kanaan amansiiste amanuu dinnaanii jechuudha. Viidiyoon koo kana fakkaatti hin dhaggeeffattanii galatoomaa leek sheer godha.